Manipur Lengakna State asida quality education purakna bahotna ringai chairakta Loktak Pat ki Karang Island dadi Lengakna mahai masing tambibagi thaurang paikhatpagi mami taramdre hiramasigi matangda Impact News ki Bisnupur District ki correspondent Dr. Huirom Romen dagi akhanaba paudamama Imphal lagi kilometer yang kairom chatlaga leiba Loktak Pat ki Masai Gold leiba Thanga Assembly Constituency ki manung chunna leiba Karang Island asi India ki ihan hanba caseless island ni hainasu lauthokrabani adubu mafam asida mahi masingil lamda lengak na miyang chingma watpadagi horok liba angang kaya ningthina mahi masing tamba phangdri hairi Mayro singi guardian amana phongdorokpagi matung ina Karang Upper Primary School da oza ahum khakta lei adubu hairiba oza sing adu makhogi mahutta mafam adugi miyoi khara nekthok angang singbu lairik takhalli hairi Aikoi Karang asida pari leiba school asida oza lei oza matik chaba lei adubu oza singdu school asida takpi tambi dana makhoina atopa khunggang lekai sigi angang khara liaga asida tambi base aikoi thamoi de khiteng nungai jade mahulki mahuta masa lakpiraga takpi tambiragadi isa isu lailo su tambada khitang khudong chani habje khanjai maramdi aikoina namtamna iskunda ababa iskunda tamama ngamjadabnina ababa wajajing do lakpiraga lailo su takbiragadi isa isu khitang iskun kaning ba tamhaning ba thamoi khitang phaujene habegi mafamda pali sarkar da mafam khitang thamjari Karang Island Development Organization Kidogi President Salam Kedana Fongdorokpagi matung ina mafam adugi imung sing leitelare bana maram oiduna angang singbu atopa mafamda mai masing tamna ba thaba ngamde maram aduna school asida miyeng sangbiduna qualify oiba oja singna mai masing tambiyu haina thamlakli amaromda oja mari leiba Karang Junior Aided High School dasu mahiro amata tamdre masidasu miyeng sangduna pakhatpe yaba thorang sing pakhatpe haina linga ki pungning sing selakli ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯐꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯞꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯣꯗꯒꯤꯅ ꯂꯋꯥꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒ ꯉꯥꯗꯣ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯊꯥꯡꯒꯗ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯗ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯗꯨꯗ ꯏꯔꯥꯛꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯦꯗꯃꯥꯁꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯔꯥꯡ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ Manipur Lengakna state asida education ki system asi phaganaba akhanaba thorang kaya paikhalagasu thang AC gi manung chanba Karang dadi education system asi ningba kainingai oiri mafam asida leiriba school ani asida mathau toribo oja singna school karapagi mahutta qualify oidaba oja sing neklaga laik tambibagi mathau tori loinana lamnam sida horokliba angang singi tungi punsidi ningba kainingai oiri Maram asina Manipur Lengakna akhanaba miyeng changwa mathau tari Impact News gino paudam jariba Huidrom Roman Karang